الو احسان باشی؟ هاوا هاری کاریوم بکە ئەستیم بووم هەڕەخفنێت خەڵکی سەرمە دا دێنە دوچەن خیره چی بویه؟ خۆ نەشیم شتێکی بکەم هەمیدێ بەحسی مرۆڤیکەن هەروەکی ئەس بیرەکە تۆڕیدا و هێدی خەڵک ئاخێ تاڤنە سەر مرۆڤی حتا بیر تێژی بچ ئاخێ و نافدا تمەرم دگەڤن دا من دەوارەکە بوو ڕۆژێکش بۆژان ئەو دەوار کەتت بیرەکە دا هەندی من زراخو کرد من ئەزانی چەوا وی دەواری دەربێخم و ڕوزگار و ئەو دەوار گەلک عەجز بود بیرێ دا و من دزانی یەتکەتە گیری پاشی دمایێ من بڕیار دا بچم بژمە هەمی هەڤڵت خۆ بهێن دا ئاخێ پاڤژینە دبیرێ دا چینکی یا پێدڤی بوو ئەم وێ بیرە بگیرین ji ber gelek matirsiyên dî wew dewarê min jî yê pîr bû ber hindê netket mirov rizgar ket me hemiya marekê înan û hêdî axtavite ser dewarî ew î dizanî ku em yê çi dikeyn û gelek eciz bû her ma axtavite ser hêdî demekî min sehkire bîrê min dît dewar heta nîvekê hatî serketî me her axtavite ser dobzanîn ku çawa serketiye demê me markeka diya axê avêtiye ser piştavî me tiştekî seyr dît û em hemî eceb girtî bûyn ew ax dihêjand û ser pişta Xwedayê xist dikete bit pêdivî û pêngaveka dî bi ser diket her markeka axê me avêt ba ser piştavî ew î dihêjand û dana bit pêd xwe û pêngaveka dî bi ser diket dimahiyê me dît bîr tije jî boş axê û dewarê me bi ser bîrê ket û xwe rizgar kir دەدیت خەڵک دێ gelek axê avête ser mirovî û gelek axif nabêjin hemî cûrê daxiftina